حاجه يكتب يسقي الفكره سلا يشوف سلا تقبلوا قالت ميرسي كي وين فيديو هذا تشوف لايف كابخاز تقيم تدخل بينا سال يقدر لا تصرفي مثلا تبدل شويه من الخفه بين بالغ في تدري كيف تطلب كيف يدير شي هذا الولا عام نسات ولاش 10 عام ديك الساعه دونك الدنيا الا هو والد المولود الا هو الباضي الا ولا شي الا هو الباضي ولا شي الا نتسات خاصه ساكنه كتبقى صوره انت غير بدا قال انا خامي يفلا منون زي اللي تحمل زي كنت تحمل فيا يتحملني كنا اكيد تحملك نتحمل نفرح السجن كل حزاب هذه ربي خلفوا من البركه يكون خلفوا من البركه كنا خلفوا البركه ما يوراوش اين لا نسير السرغوس نتا داين يعني تقدر تقبل تجي في النهضره كي تسمع حاجه اين هناك الزياده اين هناك الجمراس اين هناك تخدم السهايه السوق نبغي نخدم اين نحوج الدخان تخدم السوق نبغي كلاس ولا شي انا غير تخسر تسوي في اه شامبران تما زعفاكين عياك ولا ساكي دعني تصاوض الشمالي كنت تكون انت وانا مقرانتي لوين من الكازن دعني في حزربان سدا في الحي دونا مشوار تونا ملاق باش كنسنسر باش كنسنسم يلا ديفينيتيفمون يعني غير البلا الا قنكمل غنكمل نخدم غنكمل نحمل وياه غنكمل انتاو خاص هو يسوى اول العالم مثلا طوايض يسعى ولكن تقارير الا كنزوم تيكمات نزوم يسعى لان العباده هادو زرنا هذا الشيء يسعى وصايب زرنا هذا الشيء تيكمات يمكن الا لقات نزوم ادي مهين الوالين لها اغيد بفرن هذا هو وين تقارير لا هذا الحلال دابا يروح عند الغالي وعندي غنجي غنجي ان شاء الله عقيد السهر On n'est pas obligé d'être un proche de la famille ou un ami pour intervenir pour le départ de Nadia. Nadia avait une approche organisée des choses. C'était pas intuitif chez elle. Elle avait des idées qu'elle voulait réaliser et personnellement je fais partie de personnes avec qui elle était en contact à partir d'un travail qu'elle voulait mettre en place d'un point de vue universitaire, du milieu de la recherche. Elle avait la finesse et la facilité de communication dans des cadres d'organisation et j'ai connu Nadia à la FK 13. Elle a réussi à réunir des enfants pour des ateliers de conte kabyle, pour des conférences avec plusieurs personnes qu'elle a fédérées avec Nora autour de Berbère aujourd'hui, autour d'autres thématiques. J'ai connu plus Nadia la militante, même si je me suis Nadia l'épouse, Nadia la maman, Nadia la prof, elle m'a partagé tout ça. Et moi aujourd'hui je parle de Nadia la militante que j'ai connue et l'amie. C'est avec un cœur lourd que je prends la parole aujourd'hui pour parler de Massa Nadia et lui rendre un petit hommage qui n'est sans doute pas à la hauteur de sa grandeur. Je parlerai d'elle comme je l'ai connue forte et souriante et sur le terrain du militantisme. Nadia est en effet une brave militante kabyle. Cette dame très active est toujours à l'avant-garde, donc tout précisément à l'âge de 64 ans. Je tiens à lui rendre hommage à juste titre, car elle a beaucoup donné pour notre compte. من وراها تجد الساوية وتنمو حالة سنساحة تسمع كتكمل هكا نراها تتبدلها الخير تروح تسوق بلاكيا نقول حسنا ربي ما شانكمل نكملها بريدي نكملها من اللغة ونبالا راه تبدل كمان انا ديالكم صباح ويدنك Mila ciao, ciao, ciao. Sei tu sama, porto beba,
تبك من الموت استاجلا حيث السرى وتبويها تبك من الموت استاجلا في الحزن حمولا بلا تشاو بلا تشاو 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 دولا إيم الطاول سلموتي مسمين سلام سرد ولا إيم الطاول سلموتي مسمين سلام اسمي المزادي ورث قبيلي بلا تشاو بلا تشاو 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 فيك جديد يقدر نسلي تسينا يفرون فينا فيك جديد يقدر نسلي تسينا يفرون فينا كيف الدنيا أن يعمر سوي بلا تشاو بلا تشاو 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 روحة عزيز سنفوزي سلوي سجيرا عبدي فاولا روحة عزيز سنفوزي سلوي سجيرا عبدي فاولا روحة عزيز سنفوزي سلوي سجيرا عبدي فاولا C'est un peu différent de nous parce que c'est ma mère. Donc, c'est la même chose. Ma mère, elle m'a appris des trucs. Elle m'a appris 3 trucs. Déjà, on peut vivre et être en retard tout le temps. C'est pas un problème. On peut faire plein de choses dans sa vie en étant en retard tout le temps. Maintenant, moi aussi, je suis en retard tout le temps. Ça, La deuxième chose, c'est que le plus important dans la vie, c'est ce qu'elle m'a appris, hein, c'est de donner. Elle, c'est une dame qui donnait tout le temps. Tu donnes. L'important, c'est de donner, c'est pas de recevoir. Il faut que, si tu donnes, c'est parce que tu as envie de donner, c'est pas parce que tu as envie que les autres ils soient contents de ce que tu donnes. Ça, c'est le truc le plus important qu'elle m'a appris. Et le dernier truc, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Il suffit juste de commencer les choses. Si tu commences, après, bon, même si les gens ils te disent c'est pas une bonne idée, tu fais et au bout d'un moment ça marche. Elle a commencé plein de trucs, elle a réussi plein de trucs. Et si vous êtes tous là, c'est parce qu'elle a commencé un truc contre... vous étiez quoi, 4, 5, vous avez mal. Exactement, j'ai dit qu'on était 3. Et tout ça, enfin moi elle me l'a appris, mais elle me l'a appris à tous ses élèves. Je suis sûr qu'il y aura plein de ses élèves qui auraient aimé être là, parce que je pense qu'elle a eu une très grande influence sur tous les gens qu'elle a rencontrés, une très bonne influence. Et voilà, c'est juste les 3 principes que je vais retenir. On peut être en retard, il faut donner sans compter, mais rien n'est impossible, il suffit juste de commencer un petit peu. Donc maintenant il s'agit de continuer, et je pense que c'est les 3 meilleurs principes qu'on peut garder d'être.
Nadia, c'est un mais maintenant. Depuis la création de l'association AF13, toujours تسوي البريد العالي تمنع غدا بريد العالي تبدا بقى العيبات تبدا لي زيتوديون تبدا وينو السعاره وين يتوصلني وضد ملايا بريد ندار ادياوي الحقيس ادياو معيشيس ملايا لي زاسوسياسيون تبقي ديا خدمنا لي زاتولي وراونا تعاوننا كهضره غد تديا غا خميس توجور اشاك فوا انا اللي غا باري خميس يدي نخدم مسكين فمغرا نزيد فمغرا يجي توجور السلامة تخدم فمغرا خميس فينالمون فمغرا يجي غدا كاع اي تاكالا يجي الديرني rencontre on a retenu la dernière rencontre c'est la randonnée qu'il a organisée la dernière fois le 9 octobre نروح نقلع راونا ونورش مشطحنا نفراد et il nous a surpris تيود شكولا تيود الحلاوة تيورش تيود الماكلات بوبد un sac à dos un grand sac à dos ناك بغير كان كل الزرار دايوغ ستح قدو السيارة مالغري سعد داشوت لي يطفض من تنسى الغرس غاسك سعد داشوت لي يطفض الغرس مد روحنا لا يخص لا غوندوني لي اولي دا غدلتنا يا غد هكمت لي غوب كبير تحمل نفا غنتغني تلاقي سنا هكالي شونسو ياكي نخمس لكم ان اوماج نادية تمطوط العالي تمطوطي في أهمد تمطوطي في كنازال إثمطوط تمطوطي في كنازالي ورقاز تمطوطي في كنازالي وقشيش ولا شوية الجيالة وين إلا ديطيق توجور في الدياسي فاسني الدياس الخامس جاسنيني يوراويس الكوراج حمل الراويس توجور تهضر غدا العالي فراويس قارد يصوضي ربي صغر غراوي وسند بغاد داير السلام في وظيف مي تبغى تفرحيس تبغى تنتج وجه تخلي خامس ان شاء الله تسهل تفضل بغيس جديد Nadia c'est une perte pour l'association AF13 pour la Kabylie pour القبائلي voilà هذا ندير كيلو صباع تنقاس قبيليش نادية تمطوط نسلا داك فناهي نادية كويس اما دي سموت القبايل ناضي باريس ناضي مارساي زيوت مجمع دول نادية ايام دوكال زلاكول ولاش تسويعات عندهم وتجرى يربي المحلول جاسمين على دمليل ماذا المال تعاونيش مدويني هليشن تساول المعاونة تعاون ويني هليشن في المدينة خميس
ساعة يخمن ساعة يخمن دي مرساي ساعة يخمن دي باريس ساعة يخمن دي ثمورث الدينك يخمن دي مراحل وين ديوسان يتشي سوا. C'est un peu des valeurs bibliques, si vous voulez. Il dit Willis, c'est une femme généreuse. Comme tout les choses de l'khair. ضد التثورة أنا الوكال لما أنا سدات بمزان أين دوكال أكمل فويلي الحال كل يوم ده مشوار أنا ديالي لتونس ولا عمرس غزيف ويضها في حبس ذيك السواح لما أنا واش هذا يقيمن أدقيمن وزالا إمالين les valeurs éternelles et tout ce que nous voulons apprendre à une pays d'islam c'est les valeurs à gagner. الخدمة نخدم سوليس. Sa collègue enseignante, elle disait qu'elle enseignait avec passion. Elle ne faisait pas que délivrer des savoirs, des compétences, mais elle accompagnait les étudiants. Elle voulait que les étudiants réussissent et réussissent dans la vie. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il suffit de réussir aussi, d'être perspicace. Nadia, encore une fois, je suis chrétien. Je suis chrétien, par respect à Nadia, parce que Nadia est laïque. Mais des valeurs bibliques, c'est comme une bergère, un pasteur. Un pasteur, c'est un berger, et puis les valeurs entre Veilis, et c'est le meilleur métier au monde d'être bergère, un mixeur. Les choses mixeur, le Hassan Afkarahinis. Hassan Diawi Kouth, هذه حالة في اللسن بدون على الشوار. Alors une histoire très brève, et c'est Nadia aussi. Nadia la bergère de nous tous au fait. Et l'association, ce n'est pas que les activités qui l'intéressent, et à plus forte raison bien sûr, elle était à l'initiative de la plupart de nos activités. On aura été témoin. Et ça, sur le plan moral et éthique, c'est une école. C'est vraiment une école. Parce que plus que l'activité, c'est les personnes aussi. Une générosité humaine massive, Nadia massive. Alors, je vais vous citer cette histoire. Voilà, je vais vous donner cela. قسم ثغات الجدران ولا سيف أسبلي بناكل تدرسك اللهم بس في مس الحون الجدران ثغات ولا ثغلين يوم ديفري ذو الشان ولد أنا ثغات لي أنا اسمي إلا قصر حمام فلان تجا ليش تكسرت سينيك السن فلان تجا ليش تلي سدران alors أسول وزارة اسم لا ريجيون أسول يغير يقول من إتسيتيرا تم غافلين أفلحون الشنو تسوي دشوية أما فينا يتمثل بالصورة اللي فينا بين بيت ضرع فغاقني سجاق قد 100 سنة تم غافلين تم غافلين سجاق قد 100 فريسون وحشي فريمان الميت بني مولا جبدان تغاقني باسكو تغاقني السند إذا غشت تنكني إكسن alors Nadia, c'est cette voix éternelle qui va rester éternellement parmi nous. Et dans l'impact, je dirais, il est vraiment éternel. Parce que Nadia, c'est Cheikh, ça me touche un mousnir, Nadia, زدوكل في موسنير زدوكل نقليش. خاطر لا نودي لنا زي مسلا ونحن ندير بيروات نتسالون ماذا نلاقي حين جينا هذه فلاح التنس زماني وانا Nadia تمطف تقبيليت. ويجيني تزالن تقبيليت. Au sens philosophique du terme. تقبيليت c'est une philosophie. Nadia ساعات يكتوي شيخ تستغرب يا ما تشي تنحسن ما نيس نجويات. ما فكن وين يغران أتسيو ضوال أتجيج ووال القراية ما فكن يقولون غرارة داغنا تسيو ضوال سقبيليت يا الناس القدر يا الناس الحالة سدوك الثموسنين الونان زي كل النبيا هذا سنين نادية روح لي لهنا نادية تجير دازال تجير في كيلومتر تلويث منين غتساوي ضمور من تلويث القدام نادية سمعت في كلام لايف 13 هكاد مرة في ثنايا مرة نخدم في الجمعية الكنوية غتنخدم يا حنيفة اسمي نجمع على سيتي دي اسوسياسيون نادية تقعد للشغل تروح على الفريق الاسوسياسيون لا سي بي اف تجمع داوك المسلاين في الليل تخدم تقعد لي ديابوزيتيف نسال ذاك اللي يخدمن في الشغل هكا غير نادية يا الجود يا الفرطوط يا الرقاز يا القشيش يا التقشيش تلقى يا الشاب تلقى يا الزال نادية
هكا يتمسك تزيدان تغورنا تزيدان كنقراكم on a un échiquier mais la pièce la plus importante est Nadia. Ça a été un choc parce que c'est une dame comment dire, c'est une dame exemplaire, c'est une dame avec un grand cœur et sans hésitation c'est moi-même Louis David Silperi Arda pour lui rendre un dernier hommage et puis pour être à vos côtés puisque son engagement est sans faille d'avril de l'entraide avril de parce que c'était important aussi pour elle pour diffuser la connaissance pour qu'elle puisse aussi la faire partager à tous ceux qui le veulent mais aussi elle avait cette force-là d'inciter à le faire. Et puis moi, comment je l'ai connue parce qu'on s'est associé avec la FK, mais la 13, la FK 13, mais aussi les Parisiennes dans le collectif parce que comme nous, elle avait le souci et sans faille elle a été d'une présence, d'une constance mais sans faille pour défendre, pour participer, pour organiser ce qu'on a pu faire parce qu'on s'est dit à l'époque on s'est dit bien évidemment نحارب يدسن في محبسنا فين يقدرون البط اللي قدران كتموت القبايل مي وسي اوان تمطوش تقبايليت الى قد ديفين الى قد يلك تلمس بوركوا باسكو الاوان تمطوش تقبايليت الى قد يلي فيديراتور اوسي باش القبايل او كان دام اللان افدو كلن اكتمطوش تقبايليت يبقى الدغران الدينين ضعفتهم الى قد يحبس البطل الى قيل يحبسنا غد فغل. Voilà comment j'ai connu Nadia et voilà le témoignage qui me reste dans la tête parce que dans les réunions qu'on a eues en distanciel beaucoup et aussi dans les marches auxquelles elle a participé, auxquelles j'ai participé mais comme beaucoup d'autres, Karina ici présente, beaucoup Nora, elle a toujours été présente et elle a insufflé une forme d'espoir, une forme de volonté bien à dire que peu, mais vraiment peu long. Parce qu'elle y croyait, mais elle y croyait dur comme fer. Et donc elle arrive et je vous invite et je m'auto-invite moi-même aussi à poursuivre le combat qui était le sien. Le combat sur tous les plans, sur le plan politique, et j'insiste sur ça parce que le lien charnel qu'on a avec la Kabylie, c'est quelque chose qui ne doit pas mourir, qui doit rester sur tout le vote l'examen sénégalais depuis quelques mois. Vina, le lien charnel qu'elle avait avec la connaissance, qu'elle avait avec la diffusion de cette connaissance. Donc il faut qu'on poursuive ce combat-là parce que c'est l'hommage qu'on peut lui rendre. C'est le meilleur hommage qu'on peut lui rendre. Et je veux lui témoigner ma gratitude, ma grande, vraiment, mes remerciements et puis lui dire qu'on t'aime beaucoup. Et que tu seras là toujours présente parmi nous. Merci Nadia, Irsaline Vitaluis, et puis je sais que tu veilleras sur nous là où tu seras. Merci, bon courage. Donc Farida aussi c'est une étudiante. Qui Je pense que c'est une femme avec un grand cœur, jamais sécurisé, des hospitalisés, des bâtiments. C'est mieux assez parce que je pense même pas c'est mieux que ça de faire plus sa famille, je pense qu'on a eu plus de souvenirs pour Nadia et Lamia aussi c'est une étudiante. J'ai pour كيف اللي هي خميس اللي هي في Lamia عندك تنبدا شويه هكا ديجا نحمل ناضس اين نخدم لهم نحمل القارب والعالية تشوفوا بيتي
il faut s'ouvrir au monde. Quand tu تحضر السينما تحضر أي نخدم تحضر لي سكي طايد تستقبلي تقعد تيون ouvrez-vous au monde. فرنسا ويغيد إلا كان يسير لا كولتور فرونسيز إلا كان يسيرو نحشمو كي يخدمو سوفي باقي إذا وليت Zorusa dernière d'achat de présenter un million qui gagne beaucoup ça. Donc le lien de parenté c'est que d'aroma il met d'ambiance. Donc aussi les enfants évidemment d'ailleurs donc il y a un khalim qui est غير évidemment on a des flèches à faire bien. فغادينا يون اول خاطر انا ما اللي يون يدار اين يخدم خاصو يدير دارا ولا جديد المال اللي يبضع فور بيون كارغوري هاد الحوايج اللي خاصك تدير سورتو دغام الى الحوايج العاليه خاطر اين تخدم ناديه كاع على حساب وين ولا حكينا كاكينا 9 شهر مليح 10 نبدا هما باسكو اسم السبع مرسل 10 مليح شو غادي هذا حاجه انا تسمع غوري قاعد يخدمني لي اسوسياسيون يقدشن إما راه اللي غادي يخدم الحاجه غير بيتيت اسوسياسيون دونك كاين ساعه اسوسياسيون ça الجور انا في ابل pour le problème du Covid sur le village en même temps pour l'escolarisation et j'ai eu non seulement la réaction de Omar j'ai jamais eu l'occasion de lui dire verbalement qu'il y a une صحة وين هي غير دعاونا mais c'est bien يبدل الوقتيس في et au nom de tous les membres de l'association ils tiennent vraiment ce que je viens à droit pour justement non seulement lui rendre hommage parce que c'est familial mais surtout aussi leur rendre hommage à toutes les actions que ce soit des Marseille ou des Paris et je sais les qui مريخ دميون الحاجة العالية خاص الغاشي بغانا هاديني هضرنا في لاس لا نوي دارت نتدير الفعايل اني يدي هضر كسني سيفتر بيان يمكن لساع تلويث وان شاء الله هذه غنكون وين غنكون متيان عيني تجا تكمل مدريديس le combat mesure في البنادية الكومبا بوخان وشولت لقدا il a montré ساعدين بردان يوطس في الولارة غنادي قبل الحنين كاسمي زوجة اللي ثبت خميس فوق انا كل ستوديو يجينا ويت سيلارا c'est d'ailleurs on travaille en moi mais elle a ouvert sa porte et m'a accueilli si je suis là aujourd'hui c'est elle qui m'a mis le pied sur le pied merci à Nadia merci à Khaya Omar merci à toute la famille ستة هذه مولاني ستة هذه خليج جيات ستة هذا سحب الذات ستة هذا voilà donc moi je dirais اللي يعتبر الخميس اللي ربي يدبر الخير من الجنات الدينار بلي ما سميتش حوايج يفكي اختي quand on avait besoin d'elle on l'a trouvé il nous l'a donné aujourd'hui je pense qu'il en a plus besoin d'elle que nous et il l'a reprise repose-toi en paix كما يرحم ربي كما يربي الجنات. Voilà, en fait, la dernière conversation que j'ai pu avoir avec elle, c'est dans une réunion. C'est par rapport à un livre que je lui ai offert parce qu'on avait une passion commune et c'était la connaissance. Moi, j'ai consacré toute ma vie à la connaissance, au mystère de l'existence, à la science, il y a beaucoup de choses. Et le livre que le seul livre d'ailleurs que j'ai pu lui offrir, il avait pour titre Le visage de l'éternité. Je suis content de lui avoir offert ce livre-là parce que il possédait une connaissance vraiment profonde de la vie. Et en même temps, ce titre qui porte le visage de l'éternité, pour moi, elle le porte réellement. Et pour moi, elle restera éternellement dans mon cœur. Avec Tefina, c'était une machine. On ne pouvait pas faire Tefina. Non, ça va. On l'a pris en foot. Merci.
وكنا نعداو زغير بدون يصير إما ماسك الشايع إما ماسك الشايع